Një se erdhë. Mirë dita, si Hajde, bojë. Jeni mirë? Jeni Mirë, faleminderit ju. Hajde, bojë. Сиромаштија и болест, ова е историјата на печеното семејство Мемеди од Скопско Студеничани. Домакинот Джеват Мемеди, откако бил удрен од кола кога бил дете, се здобил со инвалидитет. Сега тој има шипка во ногата и има проблеми со половината. Исто така имал и операција на желудникот. Само кога се чувствува добро, работи во градежништвото за да врзе крај со крај. Куќата во која живеат е целосно уништена, а бидејќи подот е скапан и пропаднал поради влагата, се обидел со даски да го поправи колку што можел. Unë jam, kam edhe hekër në kam, edhe me kiqme në kam problem. Kam kiqme. Në plus jam i ban të operaci medje. Punoj ka pak graduin, ama kësha punoj me zashkoj. Kur vjen shpej kam dhejmë kam, se në qohëm. Për shkak kamës? Po kamët se unë kur më karak, jo e kam pikani, e kam unë... Ama jo me gjithat vazhdoni me punu? Po s'ka tjetë, mora me punu, s'ka, vjen struja, vjen ajo, do të mi pagu që të ndalë një rinë. A kjo ka pejk, unë i kom vohë drona i kom vohë pashtë. Se kjo ka pejk, këshik një, që kjo ka pejk, këtë ka pejk, që ujti i bileton, ujti i zë struje, Бања скоро и да нема. Болјар воопшто нема, та поради страв дека подот од бањата ќе падне, се случува и во текот на зимата децата да ги бањаат надвор. Кујна воопшто немаат, а фетија садовите и во зима и во лето ги мие на балконот. Поради недостиг на финансиски средства, Джева често им вели на неговите деца дека еден ден ќе стане подобро. Но големата ќерка, која има 14 години, почнала да го прашува кога ќе се случи тоа. Bojlerske një Jo, s'ka, kur gjën s'ka. Si laheni ju? Me kova, që 16 vetë. Që 16 vjetë laheni me kova? Po, s'ka. Ma shumë i ka la, jashtë i ka la, e që ti ka la, so. Verës? Po, ka pa vakine dimnit i ka la, që ti ka la. Te kjo pjesa këto? Jo, heqnu, të shkallët i ka la dhe i ka hip na. Se u ka frikë po bere, pas. Edhe lipin ato, unë i vë thamë ase dhe bëndë ma mirë, ato më thonë kur kemë bëndë ma mirë. Семејството Мемеди има потреба од се, облека, храна и пред се топол дом. Apeli ju i kryesor është për ndërtimin e shtëpis, ose për banesë, më thatë ma herët. Po, gjithë kete mundësej, veç tim në lotim, mu kete penges të më zonë e sruja, se ti mbejt e caltë, unë shkoj më punë, e mbaj gëllën të caltë, e mbaj. Muska rajo, muska zonë një sruja. Sa gjë mendja më rejnë shpejme. Masë ndaj me zonë një sruja, mu gjithë më do të jeta, si ta mbejt e fëmi, sruja. Qka jetoj atë? Сите кои имаат добра волја за да му помогнат на оваа семејство може да го направат тоа преку жиросметката или на телефонскиот број кој го гледате на телевизискиот екран.